turabasuhuje abakurikiye ikiganiro kica kuri Iwacu Heza Development Communication. Ubushize nari nababwiye uburyo abana bo mu muhanda ibitera abana kuva iwabo bakajya mu muhanda. None ubu ngiye kubabwira ese abana bari mu muhanda bitwara gute, bahinduka gute, ni gute uramutse uhuye n'umwana wo mu muhanda bakundaga kwita ngo ni ba mayibobo bakava mu muhanda, ni gute wamufata ukamukura mu muhanda ukamugeza mu rugo? Ese uramutse umugejeje mu rugo wamwitwara hute? Ubwo sibyo wari ubizi? Reka nkunyuriremo. Mbere yuko dukomeza se muracyanyibuka ni wa wundi nitwa Nsanzimana Jonas. Abana bo mu muhanda rero iyo bahageze mbere na mbere bahura na bagenzi babo, ni babandi baba baramye mu muhanda nyine bahamazeho igihe, babita babandi nyine baba bageze mu mujyi bawumenyereye, babandi nyine bamwe bakunze kwita ngo ni abatawuneri, ariko bakunze kuba bafite imvugo. Barabanza bakigisha abo bana bahasanze, bakabigisha imvugo zimwe na zimwe. Usanga rimwe na rimwe abantu baba mu miryango ntibazimenye, ugasanga abana baravuga ati ese nta misige wasize. Imisige ni bya biryo baba bagiye batoragura muri restaurant barabimenye, babyita imisige. Hari ukuntu ujya ngo nge nariye ipasu, ngo nariye irotso. Ni imvugo zabo nyine bo mu muhanda. Ipasu ni agace k'isahani, cya kabiri k'isahani, naho irotso ni kakani ni igice cya kane cy'isahani. Izo mvugo zabo si ubwo wari uzizi? Reka nikomereze. Ubwo kandi watangiye gusekanye, nikomereze. Nuko rero ugasanga ni abantu bakunda gukoresha imvugo zisanzwe, yavuze ngo twigendere, avuga ngo twicomokere. Nuko nyine babaho. Hanyuma rero bakaba ari babana disi usanga bafite umwanda, mbega ukuntu biba bibabaje. Ariko reka ne gukomeza ndondogora ukuntu rero ubafata uriya mwana kugira ngo ubashe kuba wabana nawe, nuko wakwiga imvugo bagenda bavuga. Bite wangu umeze utese, ari ahirya se ni sawa, mu ngangi se biragenda. Iyo rero yatangiye kukwiyumvamo niho ushobora kuganira nawe mukaba mwakomeza kuba yakubwira n'ibindi. Noneho rero iyo uramutse umugejeje ahantu ushobora kumujyana mu muryango iwanyu mukaganira, ariko umwana ugoye ntabwo ameze nka wa mwana warerewe mu miryango. Reka da, ukuntu aba ameze rero ni wa wundi ushobora gutwara uyu munsi ejo ukaba wabirambiwe. Kugira ngo ukomezanye nawe bisaba kugira ngo umwitondere, kuko baba biba bakubagana utuntu twose mbese. Kandi ikindi ni umwana ukunda kwirira, bararya. Iyo wamumenyeye ibyo biryo ubundi ukirinda kumubwira nabi, buhoro buhoro agenda ahinduka. Ubwo rero bisaba kumwitondera cyane ndetse no kwihangana, kuko ashobora kwiba uyu munsi ejo ugatereka ikintu nanone akongera akagitwara. Ariko buhoro buhoro iyo agenda abona yisanga mu bantu nk'abandi, nawe agenda agabanura ingeso mbi yagiye yandurira mu muhanda. Rero ikindi kandi kugira ngo uwo mwana mubane nawe, irinde kumwita mayibobo, irinde kumwita ngo yarananiranye, irinde kuvuga ibintu bigaragaza ko ari umwana mubi, kuko iyo bamaze kwambara neza bakeye usanga ari abana nk'abandi. Kandi ikindi, iyo umwana yamaze kugera mu murongo biba byiza cyane kugira ngo ubona ari mwiza, abona bimeze neza cyane, kandi ashobora no kwiga akamenya ubwenge, akazamuka akagera ku rwego n'abandi babasha kugeraho. None se ntatinze, ni gute uwo mwana wabasha kumuhuza n'iwabo? Uwo mwana mbere na mbere urabanza ugasura ababyeyi be, bakaba banaza mukaganira aho uwo mwana ari, bakaba baza mukaganira. Buhoro buhoro akagenda biyumvamo. Nimba hari urwango yari abafitiye, agenda abona ko yibeshyaga buhoro buhoro, noneho uwo mwana bikazageraho yakumva nawe akumbuye gutaha iwabo. Ese ubu nabaye ndekeye aho ngaho, hanyuma tukazakomeza ubundi gutaha. Mukomeze mukurikirane ikiganiro gica kuri Iwacu Heza Development Communication. Ikindi kandi ako kantu gatukura se ni mukaruze kanditseho ngo subscribe, hari n'abantu bijya binanira, mukandeho ubundi ibiganiro bizajya bikomeza bibanyuraho byihuse kandi biryoshye. Murakoze cyane, jewe babibabwiraga muri makeya nitwa Nsanzimana Jonas. Tuzakomeza ubutaha. Bye bye.